ใช่อย่าไปอันจับเนาะตัวผู้ใจดีจังเลยยังไปจะเป็นกรรมมันรู้มีเนาะ Perlu kan lawan teman. Kan sewan yang segala lemot me. Dadi ba phi pendan kam hok ya ka epic. Ka tangi la yo song tuk lang. Hagi surok babha om hagi besnyo. Mangabat ba phi ngila banwan ra ya ka jingkala. Hey, pinle yu khat kandai terigu April. 19 April and leave but P they can vote. Come join us this 19th of April and let's make a change by voting together. Ki nongelam ka party congress ha ka khan riu tarik yayong kila penlong da ka jingelang pai ba ban pan ka jingkershan na ka benta ukur tong ka congress ma Vincent H Pala Hamadan Umsning UMLA ka Umsning constituency u Dr Celestine Lingdo ulaong ba ka VPP ka ong ye ki pai ba ban ailat iki shisien ban wan ha ka bor bat ngin seilut ye ki jingbam sap shabar bat ngin wan ra ya ka jingsan shar ka bakhuj hapo ka ri ka jongi bat ngin pendu ya ka bam sam u Dr Celestine ulaong ye ki pai ba bangi day ban sha ya ka ni bakam day ka election MLA ni election MDC Henry la day ka election banjit ya u MP u bannet sha ka parliament u Dr Celestine ulaong kata ka VPP ka UDP ka dantang uwe u kertong bat ka NPP ka dan arngot ki kertong habaro ka we ka ri ulabu jingkeliru hatu tang uwe u kertong la mo banthau sarkar ha Delhi ha ka ni ka jingalang nalor u Dr Celestine Lingdo MLA ka Umsning layaran lang uba Charles Marngar MLA ka Mauhati ba PNCM lambat kiwe kinongelam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Among the many buttons we push, the knobs we turn, the switches we flick, one stands out as arguably the most important. Wan ka VPP ka ong. Oh, kapay ba? Ko ginong sungstot. Nagabata ka ribat ka jay panriyo. Ay lakse yang isisim. Ya kata ka bangsap. Kabalapan ko ya ka sisar kadar po kani ka jongi. Anang iwan mangi hakabor. Ngin sa pendu ya ka bangsap. Kabombay. Kapan ko baro ngin sa penbek pai ba baro ngi day ban shay kane ngi agran ya ka election MP day ka election MLA day ka election MDC haus dem arajar khatlai ban shay haswaju arajar khatlai ka Umsning kangat hanong po constituency ang dalawang ka delimitation ni ka Umsning constituency ngayale election unyuli uwe MLA baningkon jong ka Umsning arbo prangut ki MLA na ka party congress ki jok ni lemla banthau sarkar ngahrai ba pensingan in menjuri kata ka party congress kali krok kali penyek bat kali kerbat ya ki laingot ki MLA independen bat ni ong ki ale wan bantre lang kai kadau kalong banthau sarkar don kam lai pho we ngut
Nrupongud kidon ki MLA. Marsteng gadai laipo. Bantam ya ulaipo dan kam laipo wengut. Mentangi akranya ke election MP. Sanspa saubu saungut hapo Lok Sabha ki MP nabarok kawai kari India. Marsteng gadai arspa nyopo arngut. Bantau sarkar hadali don kam arspa nyopo laingut. Mentala adai kapor bantlik yau kuai. Kata ka VPP, kata ka UDP, hagari India barok kawai. Kanamut kidon ki kandidat naga parti jongki. Kajubat kelong VPP hari India barok kawai tanggu wai kandidat. Kili ki parlok sa Garo Hills in Saong. Garo Hills में तो Dungjam VPP. UDP ro tamu wai kandidat hakari India barok kawai. NPP don tang argut ki kandidat jongka hadu mentah hari India barok kawai. Henry day maki baon. Ladaki paibah ki penjok. Ngin sa thao ke sarkar, bat ngin sa ai ke sarkar ka jinsin syar ka batpui. Tang uwe. Ulah mo ban thao sarkar. Nagata daw mo on ko paita. Ya ka jinkren jong ki leader jong ka VPP, UDP, NPP, say da ka tari pya aryang na donut. Kan sa syaiktar. Lada piyai ka jinjok yakiru. Kinom la pantau sarkar. Ka NPP ka bayalam ya ka sarkar. Maki lele ki ong. Ngimde ban puslai ong ka NPP. Ang kasyan yang ni. Banu Konrad Sangma, Chief Minister jongi uang kumne. Kenang bagi paibak kinom keno batau Dr. Bong. Kadon ka jingkren. Kebau Chief Minister jongi Ukraine habau lek kenwas election hajalu para ngantem meka Ukraine hakakin Hindi kibas notu biang kibong sotu ngan sa pentela kasi segala bahas ngap ya ka jingkren jong Chief Minister na ka parti NPP. आपको मौका मिलेगा और ये मौका 19 तारीख को आएगा और 19 तारीख को जब आप मोदी जी को वोट देना चाहेंगे तो आपको किताब के नक्शे पर बटन दबाना है। यही मोदी जी के लिए वोट होगा और ये Uang kumno ngan keren suki nama वो keren step. आपको मौका मिलेगा और वो मौका 19 तारीख को आएगा। अगर अब प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देने चाहेंगे तो 19 तारीख में किताब के नक्शे पे बटन दबा देना और वो वोट बीजेपी के लिए होगा। अगर किन खसी गमुत कलत कंसवान ये भी बकता कलत कंसवान हका खटखंडाई तरह लड़ा बिकवा बनाएगा वोट का जोंपी या प्राइम मिनिस्टर मोदी John ya ka syap hagadur John ka klot bat kata ka vote kan salek sa ka BJP. Dehang ni bakatin kasi ka ong don kisuri ke batuk speak lambra. Ka BJP nga ong kadai ka suri. Balik. Ba pensingan iladap keren, ba Charles iladap keren. Kamha na kabanta jongi kinit pai. Kamha na kabanta jongi ki Kristen. Henry ka NPP ka ong ay kabut ka jong piya ka dur jong kakot don kakot hangnya silang mat lau tang uwe budang jong ka sokti mi ulotos mi ka BJP kane baro kane ka jintop bak ka jingya lambat lah yo patla lara ka duna kat badunaru kamde banduna ya ka saus pak senja bat ya kata NPP kena ada kaan. Mano balik belah. Om day badu busuk.
Mano balay bala, may kipay ba jong isinong gitaw. Lana ka Kongres kawan tay. Lana pilih bala sispas ni. Kabaduna tampinyo kalong saus pak sisni. Haga sita yo, nriuski, nriu into saw, hajar saus pak. Saw tayo lalong kata. Sipo hajar duna saus pak tingkah. Kabamut, saw hajar nrius pak tingkah hagasi belai. Kata ni kepada Kongres kekulan. Nalarong kata, kibun kimat kibaga Kongres kekular tamalese. Kan nom daya day kan bat ngabati. Henry nagbanta ginongrak. Ka Kongres kekular manuan rae ka an. Hakabede bat ka minimum support price. MSP. Ka kata ka minimum support price. Nanay nuksa. Usensa. Bun nanying ngirat sensa. Men stem sikilo de sispa sengka. Men stem sispa apo. Mentau stem pat dak Hong Kong. Tang saupo tingka sikilo. Manobayam de kinomrap. Hakum kine ki apot. Ka sorkar Kongres ka ong ka an ngil sawanra. Lada ka hiartan kador. Kasorkar kan kit ya kita kimar. Syubu, sispa sipo kadai kador ka pamansua macam senang. Mentapat kadai tan sampo. Minimum support kamut. Kasorkar kan satit yo susah hakador prapo tingka. Unong repro unong ya kinong kayu kinong ya. Pigwa ada mikum kita lain. Tang sangut di bakwa. Pigwa ada mikum kita lain. Lada pikwa ka Kongres kami jutok. Ka Kongres kami jutok. Utu kau ubaki paiba hanong gendong kiong ukau yo ba ai modi. Katuru de bakim pat snotu bokli. Haus nem hajar khanlai. De ka Kongres ke balawan ra ya ka ain ka kerteng. Ka National Food Security Act. Kanegaan kaong kibaduk kimday kan tiap ngan membe. Kane kalong persya ya kan jingsno jong ka sorkar kebalailam na ka Kongres hadeli. Ay ka vote ka dur jong ka symbol jong ka ki. Kata ka vote kan ne hi bat ka ki. Kata ka vote kan ne hi bat ka Kongres. Bat ka Kongres kan sa ay ka jingedai ni. Nga persyang man pule ya ka manifesto jong ke parti BJP. Kito ke badan mobile pila man download. Ki manifesto jong ki parti baper. Kadon ka PDF file ko lagi on. Hakane ka PDF file. Hakasla ka bapra. Ngan pule nang ni kenang ba onde banga tao mga. Kae ka baka parti BJP ka ong kalong kumne. Virasat bhi, vikas bhi. Point number 1. People's dream of 5 centuries of the Ram Mandir in Ayodhya has become a reality. Pilayoi, mano penkentangnya katu Ram Mandir. Umdeu sadhu, umdeu ruplay, deu politician. Kabar. Renovated Sri Kashi Vishwanath Temple, Sri Ujjain Mahakal Temple, Sri Kedarnath Temple and others for the revitalization of ancient traditions. Kapati BJP makasorkar ka kam sarang manong ki temple baper nila penthmai ki nila sinabhai ki ka jingkeli ke mga kwa manbu di paita. Bangsina yung mani day ka duty jong kasorkar se. Kadai. Bangsina temple day ka duty jong kasorkar. Ka duty jong kasorkar kalong ay kikam. Hagat kinhinding yung rosgar. Ay kam ay jam ya kikon samla. Kikam sorkar ki balay kidon kan notali.
Bahaka sorkar kabanuan kat no to leave his presyang ban penwi ikam kita tumay. Kata ka subject kam don hapo ka manifesto jong ka BJP. House step hajar khatsaw. Prime Minister Modi Wong ka black money ka badon Sharif Hareng ha Swiss Bank ngan sawanra alut sepo ke India. Penduk ke pisah si ajar masan sepak ke barim kenang baga black money ke luar pai. Haka jubak John ka Reserve Bank John ke India ya ke Supreme Court ya ke jingkeli ke baong kat no ke pisah ke lawan pai kat tum ke rekod John P 99.2% ke pisah ke lawan pai kabajak ru kamdai ke black money kabajak kadai ginong gendong gibom tip babli benhap ban penjelai ke pisah don ke pisah kepala sudule. Hai kata ke black money katsan lak ha akaun jompi lakwai dem amdan syu baya keren nanta ab check-in kahai achayin mila gini koi di nahi mila ka parti kongres ka ong kume ya ka ei ka maka kongres ka lada ble ngam kwa ban repeat Henry haka election manifesto jong ka parti kongres ngiru ibu di jingkulan to ka bala sispa sini de ka kongres ka balale minta ka parti kongres ka ong lada ni wan pai haka bor ha Delhi ngin sawan ra ka wei ka ain ka batmai bakata ka ain ni ong ka minimum wage law. Ni hapan pentemai economic man la ka sanskar. Bat kani ka kinti ka pamentaro. Kadai ka mani hapan jir. Ya MP siya ka Lok Sabha ka Dorbar Parlimen hante Delhi. Kendiat kensait na kwa penpekemau yang ikipat ba wala nang ilakip ha ka Congress Party. Ban pengemau yang ingin dong song jong ne ka family boy ka bayi ka jongi bat ka jelah hi baro ko mai kai ka sen Congress ha ka jing sisa mda don kamthan pendapatai hinlai ngasutru wat ila dero dan kami ban pengemau ikam jaga parti Congress nye kerana du kari India ka jing lai lot ka bangiyo ka dei ha ka ti jong ke Kongres. Kejela ke jongi, pai babi ye jong iklat. Ngakwa ban mau ye kiwei ki political party, ki bak kawang ti ye ke parti Kongres ke jongi. Hatom demo, hagas nem kan kendai spa nyo par. Ba ke por bolong Prime Minister ke Indira Gandhi, kawan ban benar. Ye kejela ke Bopura. Hangtei hamadan nong termaya semua. Kari bahai distrik kajongi, hangas nem kan kendai spa kendai buar. Dari ke parti Kongres, kepala ai ke distrik ke Bapura. Pai babi ye, dari nge keren ye ki kam ki bakrau jong ke parti Kongres. Ngatarai na dusan baje setiap ubat Charles, ada keren na dusan baje camit pat depre. Ikam di mana sen Kongres boleh. Kajing lai luat ke bengiyo, ngakwa ban pengemau ye pi. La kalong hagariti ke dustur, iba pensengan Instagram hagabedai bat kiriti ke dustur kamtam yang kasih schedule ke jom. Pai babi ye kajing lai luat ke bengiyo, lengba ke sen Kongres, hagabam hagati, hagakup hagasem. Hakiriti haki dustur kamtam hakajing mana belai itu. Badan kat ke parti Kongres. Aku akan pengemau yang ini ngam jula abang kelat ia kejingja ke baca hadali. Tang namar ba sem jan sem arliang syakem hadali. Dia ke por pada wan sensar mingkong ke BJP hadir ke Kongres kedua itu. Dan bau pai babi ye bagi pepun ki MP jong ke sen Kongres ki dan hakaliang persya
nrai ngam tip ke ai ga banja ya ki lo kami kasi ki jongi na tu ga jinja ka penken det benreu pat de ga sen congress ka bayadai ya kan mau bagi sedang bertuklari ketian ke filet ke jitho ka jongi te ga surat na dong ston syaturan hakpor badep de ga surat ma bi ko sai bot atho de gindak hindi ai kulai kepang isen balang kibalai pendam yang itu sai bot batho kerteng snow dan tidak hindi sedang bertukar jika ketian ke filet ke jongi pai ba bi ke bakam sosi kedai ke jin sedang joki bantuklar dia akan nyam ke rukam bat kacing mana benai ke jongi kumuai na kinong yalom ngadon ke jing pai donot ba ke jing snow thang ke ai ke jing ja ka baca hapo ke cela ke jongi ke bampat juja meno ha man hani hari boy lei kita gicin yang hindu ra ai lagi postar tinta di ong di bahap prano di dur jisu ke skul kopnian sistem kampat juja meno hari boy nrei hakni ke snem dang shibrai mata sistar ki yang kopli ki pai ke don kilong kami gidon ki balompat ya lade pai babi ke jingjai sister ri bawan balai nagaro sepo asam tang namar bariam ya ke jingram riuniam kum ke sister syak penyiar na po ke bos haba keli yang chief minister jom ke asam wong day bagi penyiar kahiari kabas nusi pai babi mentah asam ngakwa penken mau dan apa yang jompi batip bagi bom tip lese ha asam legislative assembly bersensyar ke BJP ladep ban pas ya ke wei ke an buat kata ke an kelong bam syaksu ban duai ya di bapang hei duai kumar di asam di bapang hei cakem berpikir kejing sisa mendai bom bacas gelajah mentang kei kadau makin syak ban duai di bapang kadau kelong namar kiting yo bau tu bapang dau lah koi yo ukla kristan yang jula ban kelet yang kejingja kat mengidang syok jenis sen hau roy mengabdi mabin sen pala kiwan lainut ki pastor nanti sendak berkonsultasi dengan karbi Allah yang sah ni dengan marjinya kita di senyam kiwan aung balana pidang ne akan ke jengat kristan ke jepi ngin penduno ia ke sedentai ke jepi bai babi hagari ke jepi kabam juja meno ngem jumat meno iki jengat kumunong yalam pai ba ngalakren ha district council ngalakren ha assembly kene daga mga pendan kami gini kiltin ngasiptin yo bagi baje ki barius no tenan ki bakhat yang iban lecing esai yo ko boy bagi bias no shu remba ka kamsongnya apa ka sonong remba ka tim India ndai ki ko mana penong ka ribarat pai ba pen ba yo bang boy ha jinga ka sabali pai hausam ka kenai spadi ba bagi dia ban yo ka jong ka jela bagi pesan ban penong yang tin asamias mengwei ka tin major lambai ha kari kasih nilai ki baru koi kari mong kasih menta ka sorgar India bersangkat bala penong yang hindi kung ka konversi nam tajungi ki hasil nardalaw ki pai ba ng syong nyahapan usyar ya kari ka sorkar BJP hamti ni tang artli Itian di bakhoy na Delhi, away ka batong ka NDA bayram, daka BJP, away pa ka India block bayram ka Congress ka syaitar, bariyada yang kirim fight,
Bantuan jika syakir lagi. Bandang kijong-kijong jaan. Katung adustor kijong ki. Katba ka BJP ka syakir. Tanggaway ka India. Tanggaway ka An. Tanggaway ka An nga taray. Ni bayar patengah kung kapdo. Hagante nga tayo lakang panglut. Ibai pa ada tanggawin ka ay nga try kakendew ka stop kabalik ikon dihajar jong kahimang ayrem ikon dihajar jong kahimang melem lagi dikendew sorkar habis siu hajina manusia job kolektor support di office long mendon tanggawin ka ay ni bai ja cakap kemi long ni man ay sopa yanon ong neka yanon ong mama yanon ong nyata. Paiban ada kedau ke Kongres Parti kebayang naik benta banjada ya pianga bangentiu ya piangnya atung ke dustur sorong dan mentang minong ya iya kisah paisenak jong minong utasor no tenang bagi yang tuan lagi jong kali ke dustur hakari ilung kasih ke jong ini kata ke BJP ke persangkat balak ban-ban tanggawin ka ay uniform civil code nanti pada kali ini fungsi berikut dan yang yang meriah fah ini kemana rengkat kaji riam peitenang yang fah balik dan yang bertiang yang kebaca baik-baik kalau mengidai manusia ha ada election dulu ke challenge nak kita juga apa jadi jalo bandit kasorkar NDA nak kapor kepesan bangsa yang jadi kelak bangsa lagi Kasorkar Kongres ay jelah, Kasorkar Kongres ay District Council, katba Kasorkar BJP, kami keren yang jadi sisa, Kinong Jammu Kashmir, Kinong Ladakh, ibarat yang jelah ke Bapura, ke itu ke Jammu, an Kashmir, Kendu yang jelah Jammu Kashmir, penikelah ya ka, Union Territory. Penikelah kasih, ya kan union teritori kamu ada yang pikir, kak kendau kasiap kendau kendi, jom kasorkar Delhi, snok sendiri yang kinong Jammu Kashmir, ibadah kikon dihajar, ikrai kendau, kinong Ladakh, mentak ikan syamsyo, hak teritori jom kinong Jammu Kashmir, isyong hak teritori jom kasorkar BJP nanti na Delhi. Kinong Ladakh, kisir kityo, namar bahalada, laban kirjaka katamon, laban dijaka katamon, ndon angkam ban api kinong syong-syong. Imi ida kilak, bansa tengan, bapak banyo, ya kajong ke District Council, ya kajong ke jelah, kelut man-man, nado genta. Asorkar BJP kamskap, pada kali aku ni, ya Jammu Kashmir, na kajingong jelah Bapura, Syah kenilang Union Territory kadang juga ayo lagi istiak ibarat kasyong hangi akan start dongi banjir ya kinong ni kemat akan di election nanti banang em ilong pi kasih ilong pa kasih ayo kajong kajila kinang san kinang roy katung kadustur kajong ki kata kadai ke Kongres Parti kami nyok ya kajong jela Pasal berkenai Spar Leopard, dia nama kerja sebut mensen juga Kongres Parti. Pada dia harga BJP, dia tangga sok distrik yoknya dulu. Kepaman yang sah-sah berasam. Region Bok, pengidam ya ke Kongres Parti, kebakulan mensen. Paniada yang ini berhighlight loh yang ini, beradu mentang ilang kumne kumbang ilang. Dia namar kajing bah juga Kongres Parti. Ipaina pios nang pakacing mo jong kasorkar BJP barwat ya katin India naik ke tengah Bharat ani ko ni nangai naik ke Shillong naik ke nagari Bharat Ipaina ya Grandshah bapek harusnya kena ispaso punyau hima kasih habangnya soy agreement of accession annex agreement buat ke India bukan yang soy buat ke Bharat oh yang soy buat ke India dominan dia mendai pandai kat pemon hidon ke agreement ke Syai kali India ke di pandai kumbakan ni yang longkung ni dari namar bagi Kongres Parti kalau bu ya kan nong
amandemen Banyadaya ini hak artikel asbas ar sectional lakran syai karilum kasih janja karo jongi kahap akas sectional kepada nakajong kerkombat kindau bat siap kepada nakajong karukom hakati ada kasim syar senong sensyar tau kepada nakajong karukom hakati ada kasim syar right kepada nakajong karukom hakati ada kahima kasima snow tenat tanong kandon kador senong umsning snow tenat tanong pagranang kador bar hima melim kador bar hima khailim kador bar senong noper baru ki long way na kichaman jogi endri ki dorbar shnong snowy oi shado urajib kandi ang akor padang draft yang kasiban di third amendment haka drafting stage barmana yang kasan syar panchayat parishad agri thor ulakran shai haka for by discourse yang kani drafting barmang ba ka panchayat ka parishad kani barlong tang hati tikiri thor ndai hati long khasi ki jogi namar gidoni ki dor par shnong gidoni ki dor parai gidoni ki dor par hima gidoni urang bashnong gidoni menteri shnong gidoni sardar shnong gidoni metabar gidoni lenda ipai pa na katao lapelak yang ini naga 73 amendment kabagong ka panchayat baga parishad bandingkan ke BJP bentang asalai lapong umsning panchayat yang karat mabuk kasarong mabuk parishad banuak yau rang bashnong asalai masku anudon bantolam ikut kena workshop yang hati yang nusu adapor ipai pak midon bok dangdon kami kongres kajongi kabasumar yang ini padu menta ngidang yang lainoi ngidang long lainoi namar ba ka kongres parti kebayada yang ini ngakan mau ke por ba hai put karai borang bashnong usor bashnong menteri shnong kim nasho ban ai certificate yang nong shong shnong kim nasho ban tho kanu ka baru hari long hasil janja kecil boy lumar lot di papa genggam tangi kot ibarat enggak bantu orang basnong habis yang lain yang di office apa block office nak benda di dong snong orang basnong dong snong waken arbus view saken pasal sepatu usor snong waken nak ada bana orang basnong umar mai kalau orang ginto Komisian Sopor, apa nilai Supreme Court ke orang syai, lapan kami api, artikel asas soal sectional district council, firma pantang orang basnong, yosor basnong, bandrekam, kemenjang pumut pubat yang kalilum kasih kejongi, mana baik ni kaya ikhtiar, BJP, ka Kongres Parti ke baik ni, sengamu. Mereka Kongres Parti, apa bu ya jangan besar, iwas scam Banyada yang ini kerilum kasih. Hongkong, rakyat kendai terik filit tabut. Mentoi bantik tabut election Lok Sabha, election MLA mante hoit sir. Pilih filit tabut kan, kenapa kesurjungi kipat riulum, kan sawajam anong ba Delhi. Balor kari India jongi kabahir. Kijing kala ayu kan, ba ini iwe lani arngut kinomi kemat kinla banwanra. Ni iwe kinomi kemat ru, laban wanra bun kijing kala. Tapi chene lada PPD ini bamlit tap vote lada don siweru bamlit tap vote bada shikumta kan sakhalam kajing sunchar patba te patba baro philaya snotho ang ka khat kendai tarek upnai April arajar arphosau ra laki apek kraneno apek jonga kawat shano tong syai flas no thoi am filit tab vun no am ta ho oi ken la men jur ba pi nek tab vot no men ta